Aikari aya maugite nduma ndumanu niyo ikoretwo igithamaka tauni-ini ya Moro na icagi iria ikuhiriirie thutha wa matawa maingi gukorwo mahorete na matekuruta wira na maria mararuta wira magakorwo matari na utheri wa kuigana. Moro kundu kuingi ni kugite nduma ni matawa mamekirirwo to mekirirwo magicoka magithukana matiakanaga ukoragwo nduma ona ungihingicinania giuthi ucererwo makiria matha emwe ni kuborwo Milimani he matawa meri na matiruta wira hau he na nduma na noigwa ni kuria riu tuikaraga ni very risky na tuko na tu shida moja ita walieka lakini sasa tujui nitoke na walipi. Sasa kama hapa 6 wamama wanatoka soko hawezi pita hapa, atanyaganywa pesa, simu na utovu wa nidhamu, insecurity imekuwa mingi sana. Mataririe wagi wa utheri tauni-ini ni ucangiire uhaguku wa ugitiri hamwe na gutharara kwa biashara kuona macungagiriragwo kuhinga mawira tene. No ha cigukinya thinacara na wenda gwitikia ri nduke ha witherithitie uguo tha emwe ukore gathanwa ukore jeshi guku igwitie stage. Sasa tungeomba tu waweze kutusaidia na mwangaza jua barabara kama hadi ukiangalia hapa hivi. Wezi pita usiku hata 6. Wezi pita. Sade haria Sarama kindu tha inya ngiuma kwirora mubira wa Chelsea na PSG. Ngitokenia ga Sarama ngicamani na mundu wari na ithanwa. Tiga no kio giakwa riri ni injury haha. Ni ithanwa ndarutire mutwe rigithie kundikiria. Moritie atongoria a kaunti ya Naikuru hamwe nao ari MCA wa Moro na governor makorwo makimurika thina uyu na ruata uria kwahotekeka. Ona riu ni magui twina ngui no cio ituteithagia koti ngui kugo ngikiri horongi ni tuthondekerwo matawa na tuthondekerwo na akono tubara tugutu nigetha tuone uria tukuhura biashara tutai na thina. Aikari a tauni ya Moro maugite wona matawa maya mathondekwo rundu mwe na mangi meru makorwo makigathikwo ciiko cia wikinae ni igukorwo igithira kaimana. Handu-ini ha Inooro TV kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru, ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna.